Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin kagayem. Shout out kani Sunny Ramirez. Ken kada kay amin akalugaran, ken kabagyan di Tarawis Santo Tomas La Union. Kumusta kay amin? Ken pagyamanan da kay amin a subscribers, listeners, commenters, sharers, ken kada kay amin amang tartarabay, karagiti drama mi nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Mapilpilit nga gipabulod. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Apay dayta bakay agkaragatang kay ti batya. Amumlakay, nguminan tumanen, agkarangina, di da maumuma amang ipangina. Kasta nga ron matinigusyaw bakay. Iso ngagkaragata nga met. Ang idulin ko ta usarek to no marunot ti may sa abatyak. Na, ay unay daytan kaka. Narigat, no sa akla gumatang intun ngumina manen, wano intun marunot. Mabayag marunot dayta. Narukupen dagiti plastik a palanggana kada batya. Iso nalaka marunot. Iso masapol nga adda reserba. Ay, gimatang ka, iti idolin mo laag. Unay daytan. Ay na di mong dildilawon lakay ta pagsayaatan tamot daytoy. Unay daytan. Nanan, saan aya nga dabaro abat siya ginatang yaw? Hapay aya. Irwariman tayo sa ti usaran. Adamot betak to'y batsa tayo, ket agobo ti kargana. Ne, apay ngay. Gapos siguro at adaanan. Ay, wun siguro. Ay mabitla nga ron terwar ko. Indulin ko nga men tapno da reserve. Ngam gaputa perdin day ta dati. Isun ati usaran tayo. Imbag lakit din taad da reserbayaw. Awan ko makimausar ko ita. Isu nga rod, anasay-saya at no addalat ta reserba agamit. Tano dumteng ti kelaat apanangaramat, adda nakasagana. Day tati pagbilbilibak ka na kayo nanang. Ay, una, kanayon ang nakasagana. Saan kat nga intum na perdi sa kalagumatang. Imbis sa makalabakan adagos, or orayem pay lajay magatang abatya, jaske. Una daytan kaka. Manangrihina, umayak man. Nay, si kaamot gaya merlay, nakapasyar ka man. Ay naman ang rihina, buludok man jay batsyam. Apay ngay anaklaat ka manang. Ay, iko ang gabay, jay, nabtak jay batsyam ada abot na. Adamot nakita ngos usaran ni Ray, itay lumabasak. Ada jay kaday? Kwada jay, kagat-gatang ko. Buludok mo to naman ang tanay, nagaduti lalabaak, ken nadadaal mo jay batyak. Kasta kaday. Sige nga road, buludam lata, mabiit laang taala. Apay ngayon makasangsangit ka manang. Ay, nagsakit nga minti tiyan ko. Iso sige, yan tanga yadakan kan ti bulbulo de mabatya. Agawid kan ta talaga, nagsakit ti tiyan ko, kayat konteng rungaan. Agasan nyo amanang. Ay, saan nga agas ti masapol ko? Alagawid kan, kayat kun nga irungaab ti sakit ti tiyan ko. Yadya kaya ta makitam ti rupak nga grungaab. Tanagalas. Alay nak nga ruden amanang, unay daytan kaka. Si kamet bakit
Tunggal adda bumulod iti gamit tayo. Kat nasakit tinakam mo nga agpabulod. Ang agpabulod ka na tama. Kalpasan na agpupudot ka. Kasta una yan ti pungtot mau. Kasano kaday talag bumulbulod mo tenta amuda. Amuda ka sa pulanda, di na gumatang. Ngam ado mati maitong kada mainom da. May stress ka lang namang panunot baka amam tinasaya at naramida. Ay awan ti remedyo na daytan. Andya katawanan. Amin aparikot kat ada solusyon na. Anya nga iti solusyon ti tao ama nagbubulod. Inulin mo ti gamit mau tapno awan makita da abuluden da. Kat no kas pangarigan ta nakita da. Di mo ipabulod kas talang data. Diyak nga ron kayat nga bagada nga imutak. Di mo ding ka, may bagada nga imot ka. Orag tambli-tambling da ti sangom, no di mo kaya't tiyag pabulod. Awan maaramidan da. Wala, nga pakasarsarita akto naging gatinggana. Bay, ida, saritaan da ka. Sumikat ka pa ya. Kasta ti tao. Di ka pala naruwamay. Ay, diyak kayat ti matis-chismes. Di agpabulod ka nga raw. Diyak kayat ti agpabulod ta marunot ti gamit no kasta. Kano mapirday, mabainak to mo lamang pabayad ka dakwada. Apa nga istrisem tabagin. No di mo kaya't ti matis mes. Agpabulod ka. Ngam no di mo kaya't amarunot ti gamit mo. Di ka agpabulod. Ay, Kasta lang na ita. salbag ki di dagita akaruba. Madadaol ti ulok ka dakwada. O naidaytan ka. Apay, naglablaba nga tayo ti duwa nga aldaw ni Merle. Apay ayamanan bakit? Una ta di na mula isubling di batya, binulod na. Ay kiting kaalaanan Ay, just kay, abos ta diyak kayat kumangay pabulod ti gamit ko, itaas siya pa ti mabannog ang mapan mangala. Ay, diyak kayat, sikang ti mapan mangala. Ay, dayti matirigat na no kasapulam ti gamit man. Kasla da tayo mutan ti agbubulod iti mismo ako kwatayaw. Day ta nga ron ti bagbagak. Iso akagurgurak ta di pabulod. Ngamjak mo't kayat agumura ti tao kanyak. Kalpasan na ichismis dak. Rihina! Ada ka! Nay, ada tao. Nay, apay manang Marina. Ay, maya man bumulod iti bigaaw. Ikaw manang. Bumulod ako ma iti bigaaw kung labam ta. Ipasublik mo la dagos. Uwan manang. Mabiit laeng Day, payakas lamatali mo daw kan sa matan. Bakit? Uwan nga rod manang. Manglusduya kon nukas to'y laeng. Hunay daytan kaka. Ada dito'y amang sarapakan ka bakit? Kat no saram na apay ngayon pabulod mao. Diyak nga rod kumakayat ngay pabulod. Imbagamlat ako man nga dakargana Sika kuman atin ang ibaga. Amumutan kanyak. Diyak makatagarin nukas jay nga daditan jay tao bumulod. Just kikit di na kita kaaruba. Stressful da. Sapay pagikak kumaiti kamuti jay laba. Kundalusak jay bagas. Tadamot sagay sa nga itaken rugit na. Kasapulak jay bigaaw. Inkamot bumulod Unay daytan kaka. Nanang, napukaw mo't gibat siya ginatangyaw. Anyaan na po kaw. Awan mo't diti balay. Benolod da. Kano nabayag mo't nga awan. Ingka man kit di alaan ni jay ayan dananam amir na. Apay, pagpaspas siya rin, gibat siya. Una, agdodoma ka roban tayan na.
Ita akla makapuot iti kasta. Agpasyar ti gamit. Unay daytan ka. Ante, bumuludak man ka na. Anya ti bulodam. Ragadira ka no kunan ni nanang ko. Kan basit ta timba. Apay awan ti ragadira yaw kada timba. Awan ante. O naidaytan ka. Awan, tiragadira. Kunamot ngamin ni nanang nga. Awan. Apay awan na talaga ante. Awan ka no kunamo ni uncle mo. Sana ka no nga gawid, nawan mabulod ko. Na, apay nga kasta, nagalas mo tunti namno kasta. Sana nga rudan nga gawid, ante. Dito ako. Na, madi agawid ka Awan mo ti bulbuludak. Lakay, kasano daytan, di mo't ka nun agawid, nawan mabulod na. Diyos ko. Sika, no'y pabulod mang tap na malpas. Ay, salit ki, di mo't ti kastoy aklasi ti panagbiagan. Ayunay daytan kaka. Anyat pampanunutan nyo nanang. Dagitaman nakarupa. Apay aya. Pampanunutek no niya taramidag. Tapno sumardengdan nga may ang bulbulod. Nalakalaang nanang. Kasano kumangay? Di saan kayo ngagpabulod tapno saan damutin nga umay. Kanya kita sa adan. Ang muda nga men, ano ka sa pulak ti may sa abanag, gatangag adagos. Ang muda, ajak kayat ti bumulbulod. Ngumno apay mo ta naglaing da bumulod. Nagpupuskol ti rupa da. Panoy no yan yung tumot ida. Saan mo? Nanya ti buludan da. Itadjumot adagaws. Kasano ka di damot pumanaw noon mabulod da? Uno saan? Dadaulan dakmat, itipada tao. Bayan nyo ngamin nga aguma da amang dadaal ka na kayo. Ay, diyak kaya ti machichismis. Kagurgurak ti kasta. Amumat ti tao, no pudno, wano pamadakas lang. So, saan na dahi ti pampanunutan nyo? Ore man aguma da ngagchismis. Ore agoy, oy ti dila da ngagchismis. Bayan nyo laptay da. Ore ibagada apaidam kayo. Nga amon kas kada imot kayo. Bayan nyo. Ore kita nyo. Saan danton nga umay bumulod. Taam muda, adi kay mo't agpabulod. Unay daytan. Manang Rihina, bulodok man tay batsayo. Kano edi inaalam ko saan mo pa'y mo ngayon sublay. Naamuak ngayon pabulod mo mo't iti karubam. Ay kasta ka di manang. Siya kong tawan ti usarin na. Imbagak mo't kin ni Sidra, ngay subli na kada kayo, numalpasan na. Saan na mo't gayam ngayon subli? Padamday jay, ano bumulod? Kat awan bain na. Saan nga agisublay? Ha? Awan na kamiyaw. Amoyo ti bumulod. Ngam diyo amo ti agisublay. Apay gimatang kamay, ti para ka na kayaw. Di kay agungot amanong. Sino ti sana makaluksaw? Di mo pala na isubsublay ng bulbulo ng manad. Nagpupuskol matan ti rupayaw akaruba. Ay unay daytan kaka. Ay na nagpartak ti damag lakay. Damag nga. Inchismis na kan animele. Anya? Kunak tumo nga men. Ano di ka agpabulod, dakes ka, anya nga ita. Saan lang nga amon kun imot, ti pinang padakes na kun ka. Apay, anya pa'y timbagbaga na niya babae. Nakadakdakes ka no ti kababalin mo alakay. Ay, ag-uray ka man, tay nakpiwakan tingiwat na, tapno ad-ada lumawa. Ay, bay amon lakay, bay amon. Si Rihina, tunggal adda agbildot akaruba, sang kaibagam tibay amon. Sa kantumal ang arun agrire.
Isu ahus tao dyan na ramid ka tapno mangirnad da. Apay bubulodan dagita abanag. Imbaga di da kapay bulodan. Ayunay daytan kaka. Pagan ano dakmet ngay abuloden lakay. Ay, bakit? Amom ti tao nga agagatal abumulod. Bulodan da amay na makita da. No saan mo pa siguro asuot at sinilas mo bulodan da pa'y. Rumbang laang nga pabainam ida. Tapno di dan ulitan ti umay agbulod. Suron kaon. Makapasuron na talaga. Saan ko akabutang ti may chismis? No ti tao amang chismis kanya kat puskulro panto palaang. Ay, awan Unay daytan kaka. Isa manipo dita, di kan agi pabulaod. No anda umay bumulaod. Idalan mo kanya, taikak iti sana malamlamot ti babaw. Kakitaak man, no dapay ropa na asumarang, just kay pakabasulan dagita at tao. Usto ti ko namlakay. No di ka agpabulod pakabasulam met. Ayunay daytan kaka. Kagayem, gumatang tayo kumakaragiti kasapulan tayo, ta narigat mo ti agkarabulod. Kat no bumulod tayo, sursuruin tayo ti agisubli. Kat no saan da tayo ang mapabuludan iti gamit, saan tayo amang dadaal, ta pakaalaan iti riri dayta. Imbes amang dadaal ka, agpundar ka langan iti sarilim agamit, tapno adamot o saram, ta importante da kita. Saan ka ta, dayta agbulod into nukwan, saan da nga gipabulod, pakyap apaamon. Saan anasaya ti kasta? Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Mapilpilit nga gipabulod. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.